Bajang tabir ba khoi pon opu image TV na taram na oksa bagal loyana Brajesh Kumar na khurumjari ngasi gi maru oba pauda Outer Manipur Parliamentary Constituency gi Congress ki merep oina na ba thorang tawriba Alfred Kangam Arthur gi mifam pangthok lingai da sakang da basing na nongmai kapsilakre Pambai na lusingba UNLF ki miwe ohum phajin khibagi mayokta wakat khongjang sanction ba leptri Forest Fire Prevention and Management Schemes 2023-24 gi makhada fire fighting tools sing yenthokpa amadi wakhal taminabagi thoram pangthokre loinana Citizenship Amendment Act chananaba laukhatlakpa khongthang gi mayokta Supreme Court ta tharakhiba petition chani ga contract court na hearing chathari mapungoi pau lobirasi Taranipan suba Lok Sabha Mikhal gi matam lauthoki bagal loina Congress Party gi oina Outer Manipur Parliamentary Constituency gi merep oina na bathorang toriba Alfred Kangam Arthur gi Mikhal ga mai lena na pangthoki ba meeting da ngarang Ukul District ki Viewland Resource da mifam pangthok lingai sakhang da basing na nongwai kapsilak pai thodok thokro matung ngasi su atopa mafam amada mifam pangthok lingai da nongwai kapsin duna landara kre Pau asin hairibadi ngasi ayuk Ukul District ki Tuinam Village da Mikhal gamai leinana wangang lingai da NSN IMN singnaba khulai paib singna ngasi nokthul pung amaram tabada nomoi round kya kapsilakre IMN singnaba sing aduna nomoi kapsilakhiba aduna maram oirga mifam aduda tilamba miyam Mikhal pangthok liba community hall manungda fakthaduna leinakhi amadi kaya amana mipaiduna cherakhi Thodo asigi matang da MPCC maikai penda wafam kaya phongdokre ngasi Indigenous Peoples Organization of Manipur ifom na UNLF gi thomi ahum phajin khibabu yaningdaba phongdok pagal loina bakoi ahum bu condition amata yaudana thadorokadabani haina Manipur gi mafam kaya da wakat khongjang changsin khibagi marung sanna all Kakching Clubs Coordinating Committee AKCCC Kakching apunba nupilup KANL Kakching Kaitel apunba Imalu KKAIL amadi Kakching Bazar Business Welfare Association KBBWA Kakching Kaitel na ibudo na holai laibungda wakat mifam chathakre wakat mifam aduda Kakching apunba nupi lupki convener and kalpana na phongdok khibada lengak na chathariba thawong asiga Phagira natraga sengbra tangdu laita bagi khojek pinariba asi phagi tahan biganu lengak mapuna oidaba ngangba chinthiba asi tawbiganu lengak ki thawong miyamna yamna kanna yajaningde phajin khiba UNLF gi thomi ahum condition amata yaudana thadoru natrabadi Kakching da laiba nupi sing amasung laiba lup singna makal makha kaya gi khongjang lepa leitaba leitana changsin khigani haina su phongdorokhi ngasi wakat mafam aduda UNLF baligi hameng ohenba yaroi pistok toriba Kader Singh NI and Faba yaningde pistok ki wahantok karino amasung aikhoi tangdu laitaba pami haiba placard sing phaiki mifam adu losilakpada phajin khiba UNLF ki Kader ahum khudakta thado NI gi thawong yaningde haiba kholau sing su lauki Tanatana Jintibasu Oibire, Jintibigano, Yana Tuna Tado Piro condition, Amata Yangana Tado Piro, Isasinja Tado Piratraba, Equa Imasinja, Honaruba Naidana, Sidagi Hana, Akanba Pongjangche, Lepa Naidana, Matanga Quaisang Tindarakikani, Katinga Leriba Sieso, Apunba, Chatragi, Kongjang, Samsingariba Isasing, Aduga Imai Bensin, Kulap Punsinguna, Lepa Naidaba Kongjangche, Amohana, Makatana, Lepa Naidana, Samsingarakigani. Peace sign townable loop amagi miyoi ahum NI na phajin yaningde India government da atamnana maitai da onsin bagi thong yaningde
थोकलिबा इरांग असि लेंगाकना अथुबदा लोसिनबियो हाइदना ngarang namidang Kakching district ki sugunu kendra gi manung chana leiba wangu lupa marupta wangu gi miyamna makutta mara paiduna kholau lau duna khongjang changsin khre Universal Mother Organization UMO ki thoksil thorang ki makhada wangu gram panchayat ki manung da leiba tongan ba maira paibi lup singi masing yamlaba ima singna chatkiba khongjang aduda saruk yakhibi wangu jipi gi ward number 4 wangu khodam directagi loitongba Byzantine hype haukiba sahi lisingani kulumdoi gi November kumapanda India government amadi Manipur government ka yanaduna sign tawnakiba adu tungoina thamkiba asi mama oibisingna yaningde isa singna Manipur da hojik thokliba irang asida miyambu ngaktuna Manipur kaibi yaroi haiduna tumba chaba khangdana thawai kwakta haptuna achawa thodang loriba isa singbu NIN hekta faduna Pukibasi Manipur Paza ama oina yaningde El Byzantine high pistok ki wahanthok laihandaba India government na Manipur miyam da tauribasi karino haiduna pistok haiba wahi asina khoichak oina thaktuna makhoina phajil laga ngayok sapuda yoksinduna thambagi mawongda makhoina phaniba matamda phaba puningba matamda pubagi thong asi mama oibi khudimak na thamoi shokna tasengna yaningde maram aduna UNLF ki pambaina lusingma group ki isa ahum asibu condition amata yaudana asoi anga amata thohandana athubada mama aikoida sinagadabani phonokhi thawang loriba isa singbo kari ma thawang amata yaudana NIN na pharaga pukhi bhaibisi Manipur ki baza ama oina khoi yajaningde peace talk thamnariba wahi asigi ate khangidaba India government na tabuli base khoi de karino peace talk haiba wahi asina koisa oina thaaga makhoina phajillaga ngayuk sapuda yukchillaga thamaga makhoina phaninga matamda phaba buninga matamda pubagi thawang asi aikoi tasena yajaningde maram aduna phakriba pambaina lusingba ULF ki isa singa sibo karigumba achoi anga amata yaudana mama obi akhoi sinabiyo atuba matamda aikoi da sinabi Kakching district ki sugunu kendra ki manungda leiba chairel lamlong su lamdamdugi maira paibi singna tawnaiba UNLF pambaina lusingba lup amagi me ohum NIN na phajin khiba yaningde India government na atamnana maitai do onsin bagi thawong yaningde thokleba irang asui lengakna athubada losinbiu haiduna ngarang numidang sugnu kendra ki manungchana leiba chairel da miyamna makutta maira paiduna pendabagi kholau lauduna khongjang changsinkre Universal Mother Organization UMO ki mityang makhada chairel ki maira paibi singi masing yamlaba ima singna UNLF pambai gi chief of the army yauna NIN phakibagi matangda chairel apunba maira paibi lup ki secretary KH Balan hai India government amadi Manipur government ka yanaduna thanti gi lambi da wari sanriba lup amagi mi ohumbu NIN phaba punba asi mama oibisingna yaba sungam ngamloi Makhoibu condition amata yaudana thadokadabani pistok tausi hairaga NIN faba yananaba hotnariba haibasi India amadi Manipur government ta hangjaningi hairaduna handakta phamba loikiba assembly mifamda chief minister na santi hanjilakle haikraga chingkhong chinga da kuki singna nongmai sunglep leptana kaplibasina santi hanjinbani haigadoribra hainasu lengaki puning chisenki tausi hairaga NIN thaba yananaba honaribra haina akoi Manipur government da imasi hangjaninge ki numit mangani gi house mifamda honorable CM na aikoi gi chingya tamnya si santi hanjile hairaga kukina kapa suglep leptana kapa sibuna santi hanjinmani haigadoribra India amadi Manipur lengak ka santi wari sanariba political dialogue chatiba pambaina lusingba UNLF ki lanmi ahumna NIN phajin khibabu Universal Mothers Organization pendaba pongdorli ngasi lampel leba UMO ki office te pangthokpa pawgi mifam amada organization asagi president M Sorojini hai santi wari sanariba lalhup sing faba punba tawraga matau karamna tangdu leitaba lamdam oigidoribano santi wari sanariba lalhupu faba punba tawraga matau karamna India lengakna awang nopok lamdam da lairiba lalhuwa singa santi wari sanagadoribano hangkip mahatna makataraduna UMO gi maikaidagi All Manipur United Club Organization gi hanagi president oiramba mani khumana lekidabada organization asina nuaitaba amari ikai khumnaba phongdokhi hanjaningiba
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯕ ꯃꯄꯨꯅ ꯐꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯅꯣꯅ ꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤꯠ ꯑꯋꯥꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯃꯩ ꯆꯥꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯅꯅꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯝꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ트 ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ DFO ꯗꯣꯛꯇꯔ L. ꯖꯤꯁꯤꯂꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ트 ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ트 ꯐꯥꯏꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ 2023-24ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ트 ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁ트 ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ JFMC ꯁꯤꯡꯗ incentive loinana fire fighting basic tools sing yenthokpa amadi wakal taminabagi thoramda mahakna phongdokibani DFO Thawal Dr. L. Jisilina makata na hai Thawal Forest Division kwaliba Thawal amadi Kaching District ki mafam ayamba asi reserve forest amadi protected forest ki area oi maramna hojik mahu langpok thokpagi matam lakpa asida karamakai ngakthokpa ngamnanaba ngasi fire fighting basic tools sing amadi incentive khara asi yenbani division asigi manungda laiba miyamsu umang sing mai chakadabadagi kanminasi miyamna tingya nakna mai thaba matamda section view amadi mai chakpa yaba polam sing chu singda manda sinabigano surup beri amadi maikhetna singba sing yariba makai singi mai chakpa ya mofam singda sinabigino haiki Nasigi thoram aduda Thawal Forest ki manungda laiba Uyal JFMC Wangu Laifam JFMC Sajik Lairembi JFMC Waikong Laimanai JFMC amadi Thonga Mondrum JFMC Puna JFMC mangagi volunteer singda sprayer manga reactora gunboot kun manga head on lamp kun manga beater kun manga amadi knife tararom yenthoki Manipur da hujik tholib kanglop ki irang asi loisinan bagi pandam lamjan ba Irabot Memorial Integrated Trust ki president loidana transgender activist Malem Thungam na chara henduna khongjang changsilakpa sawatuna Bishnupur dagi Naran Sena Phawgi manung da lairiba transgender swingi lup ama oirba ita tengbang lupna lamlangdong apunba nupi lup amadi apunba nupi lup Bishnupur district kusamnana sinduna ngasi su Bishnupur bazar da laiba temporary market set Chara Henbui Kongjang Chanchin Kre Kongjang Asida Charuk Yarduna transgender activist Malem Thongam na Pongdok Kibada Mahatna Hokiba February Kunitoi Dagi Delhi University gi Faculty of Art and Amadi Jantar Mantar da Manipur da Haujik Thokliba Kanglopki Irang Asi Wairosin Amapurak Hanagum Tangdu Laitaba Punsida Hanjilakna Bagi Pandam da Chara Henbui Kongjang Chanchin Saksin Bahoki Adu Delhi Police na February Kuntareta Mahakpu Farga Manipur ki Infal East ki manung chana laiba Mahaki Pokna Form Oiriba Maibakul Yaipanupi Lupta Sinaraki Mahakna Chara Henbagi Kongjang Changchiliba Asi Manipur da Mahusagi Punsida Hanjilakna Naba Loinana Tungi Mirol Kanana bagi Pandam Dani Tha Asigi Tang Kuntareta Mahakna Chara Helakpa Tha Ama Wapung Faragani Haiba Numit Asi Phawgi Manungda Sarkar ki Fure Kangandaba Tarabadi Makata na Chara Henbagi Mathakta Makal Makakaya gi Kongjang Changchilagani Haiki Tongan de khai maya ba pan du na ai na changchang de lu Kongjang gi tongan ba lambi ba da ku na ba la nga nga konari ba sa ai ha ki ne gi ya me ngai je de pe je de Manipur miya maru na ina sing na tha da chum na hing de so ya ye ga me yi ba sa kari gi no ha ba sa state government nan chap chana nai na ba matam oi re aduga loinana I have tari kungani thai se la ka de ma se tari kungani thai se I have changchen charali ba hamrai sadi kongjang ase tha ma chap chana ma pung phawa de mi da si phawa de I medical treatment sing la ka I government ki reply na je ki ni la de ki ronga la ka de ki di I have luxury ba se government na tari kungba abi da ba ta ga di I have ki pa da je pham da ya da na tari ko ma khala ma ta ki treatment la ra Manipur miyam ki tongan da pham sing da lai be se na puna ma ki support laujare ha kan da Manipur da tu lai ta ba
शांति हाबदो पुरक्ति फावदी आहाकी खोंजांग से यामना अकन मोंग द चलथेनबा आहा चपसावा पिरे लौजरे मणिपुर मियाम सरुक याखिबी अनुल बिष्णुपुर की प्रेसिडेंट एल प्रमाण फोंदोखिबदा मालेमना चंगचिलिबा खोंजंग असिदा मखोइसु सरुक यागनी मणिपुर अमनि भारत सरकार ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सानदुना मणिपुर की प्रजा सिंह खम थेंगना वहलिबा असि वारोइसिन अमा पुरकपा मतम ओइरे अथुबा मतमदा वारोइसिन पुरक्तबदी चंगचिलिबा खोंजंग असिदगी हेन कनबा खोंजंग कया चंगचिलगनी हायरदुना इंडिया गवर्नमेंट मणिपुरी सिंहबु नुंगसिबो नते हायरसु फोंदोखे स्टेट फोर्स के अवाट पक्या लेबना लाइकोंग इथमपुरेल की मियाम खुदोंग थीबा कया मायोकनरे हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रेटिव कोकोमी की कोऑर्डिनेटर थोक्सोम सोमरेंद्रोना फोंदोखरे वफम सिंह असि कोकोमीना सिंदुना हौकिबा चही की मे अहुमदगी हौदुना कोकी मिलिटेंट सिंगना मैतै फुरुपता लांदारलिबा असि नाथोकनरबा लाइकोंग इथम मोरांगपुरेल दा लेबा खुन ngakpa singda nomada changdraba yadraba chan thaknabagi polam sing mathing pangbai khongchat aduga mari lenana phongdokhibani somarendo na makhata na hai chingkhong chingya nakna khundariba maitai khun singda kuki militant singna noma kangdana afo makhalgi kuchukulai sing sinaduna landarliba asi thingnanaba lengang na security force sing matik chana thambiu hojik thokliba irang asida periphery area da leiba mafam singda ahenba state force sing thajinduna irang asi lochinnaba manipur lengang achobo thodang logadabani amadi laikhong ithamborang porelgi mafam sing maikai adonggi ima ibel singna ngakuna leidi loina periphery area singda security masingwa na thamduna kun adu da leiba khunja singna kun ngakpa kun adu इथोक्तुना थंबा हाइबसी अखोई पुनमकी मांगजबनी हाइसु फोंदोकी अखोइनसु कोकोमिनसु सिंदोकनबा तौजरगा हाइबा अखोइगी यामना कई हाइतारे अलर्ट ओइबा जगासिंगददी अखोइ खंगना अखोइनि मसी मणिपुरदा लैरिबा तोगान तोगान बा लुपसिंगी लैरिबा भरंती विलेज भरंतियासिना चंथेलगा अखोइ खुंगंगसिंजे कलौद्रगदी अखोइ अमोन अखोइ खुंगंगी कनमंगामोय अखोइना लैरिबा पेरिफेरी एरिया लैरिबा खुंगंगी मिसिंगदा इंथोक्तुना थंबा हाइबसे मांगजबजे कनागी मांगजनवादा अखोइ पुनमकी मांगजबनी हाइबसे अखोइ लैबिरिबा मणिपुरगी मियामदा कोकुमी साइतगी थंजरी Nakalamaromda Laikong Village Authority President Laisram Vijayna Phongdokpada Laikong Itham Moirangpurel gi mafam sing asi awat pangakta ngairba mafam ama oire yum marifu humdoi khaktamak taba khun amani mafam asida leiba khunja sing ayambana nunglengoi pektuna suraga chajaba imung aktani ikang khaudana manipurda thokliba irang asina mafam aduda leiba yum kaya kuki militant singna mai thaduna landarak pana mafam aduda mioi kaya leiba ngamdana lanjanakhi sahi ama farkadoroba irang asida manipur lengakna warochin ama purakpa ngamdana leiri loinana kuki singna landarakpadagi mai gi line fauba kaktatkiba maramna afangba naked wire inverter dagi samaga sinari matam kharagi mamangda lengaki maikaidagi yum mai chak khriba singge awat apa thagat piru hairakpadagi thagat khrabasu ngasi phauba thabak oina othorokpa leitri hainasu phongdokhi Maitei irol iek loichinlon apunbuluk milal asam panagi lamjing makhada Kamarbon Rising Youth Committee KRYC na lising machani merfumatoi Purandarpur Manipuri LP School da nomugi oiba mitei mayak tambagi thorom pangthokre thorom aduda Bilal Assam Panagi Lusing Purel Seram Hirajit MIFA ki President Thangjam Projen KRYC ki President Barnachari Mayum Kishan Chandra Sharma Advisor Maibam Dijan Singha Sarangthem Chandrajit Sarangthem Brajakumar Sarangthem Hemanta Moirangthem Kiran Singbana Saruk Yadana Pangtokiwa Mayek Tambagi Thorom Aduda Mahiroi Ahalaman Ima Singh Punna Myo Yankai Mukta Maite Mayek Tambiki Thoronga Mai Lenana Bilal Assam Panagi Lusing Purel Seram Hirajit na Haikibada Aikogi Mayek Asi Manipur Tamnariba Mayek Asimak Haujik Assam the suit Tambayarani Haina Assam Sarkarna Cabinet the Warep Laukrabani Aduna Aikoi Isagi Lon Amasung Mayek Khangba Haiba Haibasi Aikoi Githodang ni Haiki Tatramato Hena Tokliba Irang Sida Awa Tarabas
सेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरीज अमदी वेटरनरी की लमदा फार्म तौरिबा फार्मर्स सिंगदा लेंगाकना करिगुंबा मटेंग अमता पीदबा हाइबा असि लौमी सिंगबु मिराय बिबनी हाइना इरावत फाउंडेशन मणिपुर की प्रेसिडेंट के.एस. कोपैन लुवांगना फोंदोक्रे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब की थांगजिंग हॉल दा पांगथोकिबा पाउमी की मैफम अमदा वाफम असि फोंदोक्लदुना गोपेना हाई साखुम मई मुटपगुम मियामना यामना वाना खांगनरिबा असिदा लेंगाकना लौमी सिंगिदमक एग्रीकल्चर की ओइना सेल्फम खरा थादोकलगा सेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरीज अमदी वेटरनरी की सेल्फम सिंग थादोक्तबा असि यानिंगदे अथुब मतमदा थादोकपियु मणिपुर थोकलिब इरांग असिना लौमी सिंगबु लोकसभा मिखल की मतम लाउथोखिबगा लोइनना कांगलुप खाइदोक्तुना थुगाइननबा होटनरिबा असिदगी सेक्शनबा मथौटाई पांथोकदरबा मिखल असिदा लौमी सिंगी ओइबा अमत्त ओइबगी फ्रेम लौदुना लोकसभा मिखल असिदा इलेक्शन कैंपेन टी पार्टी न सिंगबा याउदुना मिखल नुमित्ता इसागी अपांबा मिरेप्ता वोट थादबा ओइना थोक्सी हाइखि मांगीबा यामदबा लाखसिंग करोड़सिंग अदुगा फिशरीज मांगीबा करोड़ मयाम अदुगा असगी हॉर्टिकल्चर वेटरनरी फिशरीज सुमाइना मांगीबा करोड़ मयाम अमसी पिथोक्तना अखोगी अखोगी सेंक्शन बौदा कईगुमदा अखोगी मिराई बिबगी मोंगदा तौबसी या हारा मुसदी राम फाउंडेशन मणिपुरना यामना मोसुमन नुमाइते Joint Director District Veterinary Office Thawal की मियेंग मखादा ICDP Sub Center लेशांग टेम के स्टाफ सिंह अमरी Youth Welfare Association लेशांग टेम बाजार का कुसमनदुना अनिसिबा फेज की ओइना लेशांग टेम बाजार दगे खोंग मनुंग मथक लेकाई फावदा यम यमदा लेबा हुई अमदी हौदोंगना चिंगबसिंग असे अयुक मास एंटी रेबिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पांथोक्रे असी पांथोकिबा एंटी रेबिस हिदा कापथोकपगी प्रोग्राम अदुदा हुई अमदी हौदोंग पुन चामग मरफुरोम हिदा कापथोखि मतम सांगना अमुको के एडवाइजर ओइबिरम डॉक्टर वाइमनी खुमन मतम सादना लेखिदबदा यूकोविड मपाल अमोबा अमदी एंटी ड्रग कैंपेन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ना अवाब फोलोपुई थरम अमा यूकोविड की नेथोखोंग लेबा ऑफिस तक असे पांथोक्रे अमोबा की प्रेसिडेंट आई सुमिला यूकोविड प्रेसिडेंट W Santa मपाल की प्रेसिडेंट एन थंबाल अमदी अतई थौमी सिंह सरुक यादुना मिनट अनि लेप्तुना अवाब फोंदोखि लोइना लाइव थवाइना ताइबंग सेंबिबा मपोगी लेकोलदा इंग सिंग लैरुनबा थौनिखि यूकोविड की प्रेसिडेंट W Santa ना फोंदोखिबदा डॉक्टर वाई मनी खुमन मानव खुनाय अमा पुरकनबा कन्ना होनखिबा लमदम सिगे लमयानबा अमनी महाकना लेखिदबा असि लमदम सिदा मेंशनबा नमरोइदा अवाटपा अमदी लेहौरगनी मरम असिना थमोय शोकना नुवाइतबा फोंदोकचरी हाइके अमुको की एडवाइजर ओइना थौ पुरंबा अमदी ऑर्गेनाइजेशन असगी एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी खुमन ना मनुमतम साधन लेखिदबदा अमुको ग चटमिनरिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन की थमई सिंगना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाय खमनबो ओरख्रे लेखिद्रबगी थवाइना ईश्वर की खुयाद इंग चिंगना लैरुनबा थौनिजबगा लोइना इमुंग मनुंगी अवाबदसु लुप असिना सरुक यारकली डॉक्टर वाई मनी खुमन हिंगलिंगैदा अमुको की थबक थोरम क्या तौबिरमी लोइना लेबाक मियाम की ओइबा थबक सु पांथोलमखि माकना इरमदम की दमक तौरम थबक सिंथाबदा लोइबा नाइररोय हाइना IWDUCO की सेक्रेटरी जनरल थादोरप चेरोल अमना फोंदोरकली बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वुसु एसोसिएशन BDWA के एडवाइजर की फर्म सुपुरंबा डॉक्टर यांगलेप मनी खुमन्ना लेखिदबदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वुसु एसोसिएशन ना अवाब फोंदोक्रे अवाब फोंदोकपा अदुदा एसोसिएशन असिगी थौमिसिंगना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लेखिद्रबगी मफम देकाय खमनबो ओतखे लेखिद्रब ओजा असि ngalingay matamda SSB da thabak tawramki thabak tagi potharaba matungda South India da satuna Zito ku akai karate ki black belt fangduna Manipur thorlaga achangba chanor kya potholam ke loina da sotharba Manipur asibu malengbe thakta pukatna na hotnaduna lisingani tara humdo dagi lisingani tara taruk fawba amuko ki president ki thawksu puram ki mahakna lekhidabada mahaki lehoriba im manungi awabadsu association na saruk yarakli
ngasi Jiribam district ki Hilgat leba community hall da DMMU MSRLM Jiribam na sinduna depositors education and awareness program ama Reserve Bank of India RBI na sponsor tawduna pangtokre pangtokiba thorom asida district mission management unit Jiribam ki district in charge Thongwam Lenon Jiribam district ki block mission manager Wahangbam Premchan district assistant accountant Wahangbam Promojit Jiribam district ki branch manager MSCB limited Ayekpam Thoiba amadi hingminasi BLF ki SIG marigi member singna saruk yaki Thorongga mari lenna district mission management unit Jiribam ki district in charge Thongbam Lenon na sumna hai ngasi pangthok liba depositors education and awareness program asida saruk yariba SIG members kuding magda bank account hangna bagi wakal pohanaba amasung Hainabi Tamnaba Hojik Fauba insurance Yaudriba Singda PMSBY, PMJJBY, Amasung APY pencil Yahanaba Hotnaba Amadi unauthorized Oiba deposit scheme multi-level marketing fraud Ponzi scheme Gikudong Tiba Singdagi Ngaktok Nanaba Amadi Asway Angam Yorok Pada Bank ta Tauna Laina Wakat pa Ngamnanaba Pandam the awareness program asi Pangtok Pani Haina Mahatna Phongloki Haukiba Lisingani Kumathogi Megitang Mapalda Kasar Silsar NIT campus the Mitei Nupi Amabu Nupi Oibigi Kai Kumdama Anghan Kiba Aduga Mari Lenana Chatharikiba court case Adu Ngasi District and Sessions Judge Kasar Silsar Asamna General Home Adu Mara Lairi Haina Laktoki Bagaloyana Sahi Nifalgi Zelda Thananabugi Cherak Pikre Court Mara Lairi Haina Cherak Pikraba Musing Adudi Kanhailal Gaula Sonot Kumar Gaula Amasung Mahesh Gaulani Mutum Gunadon Coordinator Joint Action Committee for Madhutila Rape Victim JMRV na case asibu Maipunar Chen Songbibaga Loyana Advocate Khangembam Wanifada Assistant Tawiki Court ki case asibu mai pahanana bu Dr. Walmite Council WMC Nongin NGO amadi Varak Tampak ki seso kayana pulaga Sem Kiba Joint Action Committee for Madhutila Rape Victim JMRV na singbalup singna thawai haksang yauna hotna birakibani court asina January bami cherak pikiba sida case asi thengnabada tengbang birakiba lanai Amadi Lup Singbu Dr. KN Chan Advisor JMRV CS Navakumar Chairman JMRV Bu World Mite Council WMC Gi Chairman Haikruzam Nabasyamna Thagatpa Hongdorokli Handak Pangthok Kodoriba Lok Sabha Mikhalda Ishagi voting right Manung Dabana Ishana Yana Nambol Kendra electoral roll Chanbani Haina Mamang Saigi Megitang Ahumdagi Hauduna Manipur the Tokliba Irang Asinamaram Oiduna Lanjalaktuna Ulo Sai Complex the Hangba Relief Camp the Lerambadagi Hauzikna Ulo Mayai Sajurja Nona Saba fabricated house the Ladybab Inmet Singna Pamu Singda Pongdorli Relief Camp Adu the Labor Inmet Chuchampur Tingang Faidagi Huning Subam Samna Polo Kibada Tokliba Irang Asinamaram Oiduna Lanjalaktuna Ladiba Inmet Singna Hanagi Ishagi Lamda Changduna Labor Yabagi Kudong Saba Laitavana Inmet Singi Oiba Ama Pangtok Laba Matungda Hana Pangtoka the Lok Sabha election Asida Bot Hadaba Hanganabagi Damak Akoi Ishana Yana Nambol Kendra the electoral roll Chanbu Kariguma Irang Asina Name Kiduna Isa Isagi Yumda Hanjilabasu Mari Lainaba Authority Gatana Duna Amuk Sendok Sage Haina Relief Camp Asibuchala Riba Committee da Hajazuna Chan Kibani Masigi Matang da print Amad electronic media da Lana electoral roll da Chanchili Haibana Singba Kanagum Bakrana Pongdok Liba Asi Laibak Tibani India ki citizen Ama Oina Pangtoka Darba Mikal Asida Isagi right Asi Mahaning Dabadagi Taukibani Masida Miyoi amatana lana lawigano amadi lanjelakliba miyoi singbu bot hadaba yanarba kuding makna mateng pangbiu loina mipung kuding makna pangthokadariba election asida aigi imung manunggi khangna chanabani haibagi mahutta iramdam jati asibo sebgadawba miyoina mihut oina thagal asi haike
आएगी चिमलानी आएगी रिलेटिव में खंडी गनु जाति जो सिमत कदबा लेवाक सिम सिमत कदबा कनानो हबजी यें कांदा बोट से पिजी इसागी बोट से योंथोइजी इसागी बोट योंथो कांदा इसागी आएगी इनी आएगी मरी मता ने बोट से पीमा तमदा सही मंगा दुर सोंगे से याम थिन सोंगे दना बोट से पीजे द इसाना कना द क्वालिफाइड ओइ हगा बोट से पीनी जी मसी मदंग रिलीफ कैम्प असिबु चलाइरिबा कमिटी से कन्वेनर टोंगरम दिलीप नफुनकिबदा इरांग असिना मरम ओइदुना लांजेलक्तुना लेरिबा इनमेट सिंगबु मथों मरम खंगदना इलेक्टोरल रोल दा पंगहापता हापचले हाइना मणिपुर दा पोंगलेबा प्रिंट अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा मिरोई खरन फोंदोकलिबा असि लाइबक थीबनी इनमेट सिंग असिना मखोई हानगी वोटिंग राइट फंगहनबिउ हाइना हाइरकपदगी मखोई अपामबगी मतुंग इना तौबनी अखोइना नम हादुना करिसु तौखिदे हाइरना इंडिया की मफम अमदा इसागी बोट थादबगी राइट लई हाइबसिसु फजन खंगबिउ हाइना महाकना मखा ताखि हौजिक मणिपुर की ओइरिबा फिल्म असिदा मणिपुर मपानदा चटपा मतमदा वायरोड चटपदा खुदोंग चादब कियासिंग असिना मरम ओइरगा फ्लाइट सर्विस अमदी हेलीकॉप्टर सर्विस ता हेना फननबा थबक कया पाइखतलबसु जिरीबाम टू इम्फाल नत्रगा इम्फाल टू जिरीबाम सर्विस तौरिबा हेलीकॉप्टर चटननबा पैसेंजर सिंगदा खुदक ता कैंसल तौरपा असिना हेलीकॉप्टर की पैसेंजर सिंगदा पेंदबा अमा ओहेले हाइना ngasi जिरीबाम दगी इम्फाल चटननबा हेलीकॉप्टर की टिकेट लौरबा लोंगजम अबोथे मैतै को मियोय अमना पेंदबा अफम कया थमलखि महाकना हाई ममांग सही लिसिंग अनि कुरुमदोगी मेदगी हौदुना वायरोड त चटपदा खुदोंग चादब कया सिंग असि येंगलगा हेलीकॉप्टर दा चटनरिबा असिदा मणिपुर लेंगाकना खुदक ता मरम करिमत खगंदना कैंसल तौरकबा असिना पैसेंजर अकोयदा यामना नुंगाइत्रे हेलीकॉप्टर सर्विस अनि लेरबसु सर्विस अमदा अरेंजमेंट तौबीबगी महुत्ता फ्लाइट कैंसल तौरे नखोइगी टिकेट की पैसा लौबो लाओ हाइबगी मवोंगदा तौबो सर्विस असि तसेंगना पेंजदे मरम अदुना मरी लेनबसिंगना मिजेंग संगबियो हाइबो अफम कया अमसु थमलखि खुलेम लेकाय जूनियर हाई स्कूल की प्रिंसिपल इंचार्ज ओइना लेरंबा लेखिद्रबा लाइसम दिनेश की नौरेमथोंग लाइसम लेकाय लेरक्ता लेबा युम ngasi maina tumna sakre thodo asi ayuk pung 13 minute 95 rom tarakpa matamda thokibani thodo asi gas tagi hauba maina oiramba yai haina panari loina thodo thokpam mafam aduda fire service team laktuna mai kanbagi thok chataki thodo aduda mi sokpa panbagi paudi leite adabu yum adudi tumna sakre thodo aduda yumbu oiriba laikhidraba dinesh ki nupi laisram ongbi sandhya rani wan thabadagi first aid piki amuromda ngasi pung 13 minute 95 rom taba matamda electric short circuit tagi horpu maina tumna chakraba uripok noremtong dc road laisram leirakta leiba laisram sandhya rani gi mafamda ngasi nongthil like minded group lmg manipurna khudakki oina lupa lising tara tengbang duna imung manung gi awabada saru yakre lmg manipur gi chief advisor wangkemsa semjai amadi advisory board member haridas anina lusing duna chatkiba ngasigi tengbang khongchat aduda group asigi secretary ojit chorokhaibam publicity secretary rakesh naurem sucharuk yakhi loinana kunjesor mangsa tabam surendra ningomba boinau maibam dr maibam itin rk huirongbam amadi atai group asigi maroiba member kya saruk yakhi Miyam khangdana narol da homeguard chama kontrani thoi launa order thokiba thong kadem tawi chana kanglon punama kauthok-tuna thabak torombada chenariba homeguard commandant ki thong asida all manipur homeguard employees welfare association na tuminna khak leithok loi haina association asigi president yanglem magina phongdorli ngasi luang changbam maya lekai da leiba association asigi office ta pangthok pa pawgi pham amada mahak na hai state asigi oina leiriba mathau taba homeguard ki award pamasing menkhat pidanaba lengak amadi mari leinaba department da matam kya gi mamang dagi
एसोसिएशन असिना तकनदुन लाकली थबक तगी पथाक्रबा सिंग अमदी लेखिद्रबा सिंगी अवाटपा अदु मेनखतनबा प्रोसेस लोकत पलैरे ताबदगी एसोसिएशन असगी मियामना नुंगाइबा पोकनखी अवाटपा सिंग असि मेनखतनबा कांगलोन चुमना थबक लौबी नबसु चीफ मिनिस्टर द चेरोल पिसुंदुना खंगन किबा लेख्रे मसिगी मतुंग होम डिपार्टमेंट असु डीजीपी ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस चुमना तौननबा खंगन किबा लेखि महाकना मखा तारदुना कैबिनेट ता अवाटपा होमगार्ड चामगा चुमना अहुम लौननबा एडवर्टाइजमेंट थोलकनी हाइना गाइनेरिंग चरक्त नारोल द होमगार्ड चाम कुठानि थोय लौननबा ऑर्डर थोलंबा असिमक लाइबक थिबनी थोंग असि अकन ममोंग द यानिंगदे मणिपुर होमगार्ड के कमांडेंट सीएस आदानी माउ हारिबा मिसक असि मसागी सर्विस मतम लोइबदगी हंदक मार्च अमदगी कुठामथोय फावबा था अमगी मतम सांगदोक्तुना थौ पुननबा ऑर्डर थोलखिबनी अदुगा तना कांगलोन पुनमक काउथोक्तुना एडवर्टाइजमेंट सु अमत तौदना नारोल द थबक लौननबा ऑर्डर थोलकपदा चेनरकपा असिमक लाइबक थिबनी असिगुम थोंग असिना होमगार्ड की मिंगचत थियन बत नतना लेंगा की मिंगचत पुसु थियले हाई की लोइना थोंग असिगी मटांग मणिपुर हाई कोर्ट एसोसिएशन असिना कांगलोन लाना लौखिबा थबक असि कक्थतपा नत्रगा अचुम खंग्रीब फाव स्टे तौदुना थंबिननबा प्रेयर अमा तौदुना पिटिशन थागतखिबनी मसिगी मतुंग इना ngarang हाई कोर्ट ना थबक असि खनबदा यावरबा मियोय चामग कुंथ्रानि थोयदा इन्वेस्टिगेशन की नोटिस सब तौननबा खान किबदा नतना लाकदर अप्रैल 13 दा केस फिक्स तौखिबा तौखरबनी थबक असि लौबा यारकलबा सिंगदा एसोसिएशन असिना यारकलबा सिंगदा एसोसिएशन असिना नुंगाइतबा करिसु लेते कांगलोन चुमना थबक लौबा अदु खक पामगिनी थोंग असिदा चेनरीबा सिंग मथक्ता एसोसिएशन असिना तुमिन्ना खक लेथोक्लोय हाइनसु महाकना मखाताना फोंदोखि लोकसभा मिखल की मांगोइनना सेंटर न सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए चटनबा लौखटलिबा खोंथांगी मायokta सुप्रीम कोर्ट थारखिबा पिटिशन चानिगा कॉन्ट्रा तरेट कोर्ट ना हियरिंग चथरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूडना लुचिंगबा बेंच अदुना हियरिंग चथखिबनी बेंच अदुगी अतै मेंबरसिंग अदुदी जस्टिस जेबी परदीवाला अमसुंग जस्टिस मनोज मिश्रा ने पिटिशन थारक्किबा सिंगी मनुंगदा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला द बेस्ट ओवा पॉलिटिकल पार्टी अमा अमसुंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया डीवाईएफवाई कांग्रेस लुचिंगबा जयराम रमेश तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा अमसुंग एआईएमआईएम चीफ असबुद्दीन अवैसी यावरी सेंटर सीए रूल्स असी नोटिफाइड तौखिबगी नौम लेरगा लुप अनीना लो अदु चटहंदनबा सुप्रीम कोर्ट पिटिशन पीखी सीए लो मुस्लिम सिंगी मायोक्ता लेबनी हाइकी लिसिंगनी तरामापंदा पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास तौखरो मतुंगदा मसी मायोक्ता पिटिशन माया मथारकी अदुम ओइनमक रूल सिंग अदु नोटिफाइड तौद्रिबना कोर्ट मदुबु इंप्लीमेंट तौबदा लेपना वाफम थमखिदे सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल नसु हाइकिबदा रूल्स अदु नोटिफाइड तौद्रिबनिना मदुबु लेपहननबा हाइबगी वाफम कोर्ट लेते लो असिगी मखादा बांग्लादेश पाकिस्तान अमसुंग अफगानिस्तान दगी लाकिबा मुस्लिम नतबा मियोसिंगना लेबाक असिगी सिटीजनशिप किदमक एप्लीकेशन पिछनबा यागनी 2013 की डिसेंबर 19 की ममांगदा इंडिया दा अफगानिस्तान पाकिस्तान अमसुंग बांग्लादेश की चंगचिलक्किबा हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पार्सी नत्रगा क्रिश्चियन कम्युनिटी सिंगना सीए की मखादा सिटीजनशिप तानबा यागनी तृणमूल कांग्रेस चीफ अमदी बेंगल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ना हाइकिबदा सीए की लीगैलिटी की वफम द चिंगनै सिटीजनशिप हक राइट्स मुनखिबनबा सिनबा छरो अमनी बीजेपी लुचिंगबा सिंगना सीए ना नंगोंद राइट्स पीगनी हारी अदुबु नाहंगना सिटीजनशिप किदमक अप्लाई तौबा मिकुब अदुदा ना इलीगल माइग्रेंट्स ओरकनी नाहक हक मांगलगदी मदुगिदमक एप्लीकेशन पीदिंगदा वखल खंथबियो हाइकी हौजिक पुणे चथरीब 14th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप मणिपुर उत्तराखंड पुल 3 की
लीग मैच ट्रानिथोई अनीद माइतीब पीदना मणिपुर की हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल से वंगमख्रे हयंग मार्च कुंद अहानब क्वार्टर फाइनल मैच मध्य प्रदेश का बेंगल का अमदी अनीसुब क्वार्टर फाइनल मैच तना मणिपुर का महाराष्ट्र का छानरगनी अरोइबदा मोरेबा पाव अमुहन्ना आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की कांग्रेस की मिरेप ओइनानब थौरांग तौरिबा अल्फ्रेड कंगम अर्थर की मिफम पांथोलिंगेदा सखंगदबसिंगना नोंमई कापसिलखरे पांबैना लुचिंगबा यूएनएलएफ की मियोय अहुम फाजिनखिबगी मायोक्ता वाकत खोंजंग संगसिनबा लेप्ट्री फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम 2023-24 की मखादा फायर फाइटिंग टूल सिंग यंथोकपा अमदी वखल तामिनबगी थोरम पांथोखरे लोइनाना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चटनबा लोकलकपा खोंगथांगी मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट थारक्किबा पिटिशन सनिया कुंट्राट्रेट कोर्ट ना हियरिंग चथरी मसीदमक्तदी पाउदम पिजबा मतंग असिदा लोसिनजरे मिजंग ताबिरु खपुनोको अमुक हन्ना खुरुमजरी।